Kumana na kuselewa kwa imwe ya milati ya maendeeo kauntini ya Masaku, Muyumbe wa kiliombunge cha Kangundo Fabian Muli niwatula Muti amwe atongoi Silikali ya ngavana Alfred Mutua aiweta matena withianu nthini wa Uthukumi na muno wa kwanakavya misyi minini wivo wa Kangundo na Tala. Muyumbe aineenea sukuluni wa musingi wa Holy Spirit Kangundo oingini wa kulia nthi kuthuima muno atongoi alami wa Masaku nthini wa unyuvani munene ula ukite mwaini wa mwandiki wa mauvo kuma isione cia Kangundo na matungulu boni mutisia na ilivote nthini wa chathi cha kwikia manyuango via chathi kila cha twaiwa sukuluni wa Holy Spirit wa va Kangundo na kila kivikito na tongo ikiwathukanyo evo Muyumbe wa kiliombunge cha Kangundo Fabian Muli nthini wa uneni wake imalilikania ingene nthi kwithwa metho nthini wa vindani ya usakwani na kusakwa tongo yala matonya kuete maendeeo na kuweka uvinye ya mwene nthi imathemba amwe matongo imakaundi ya Masaku ni wa matula Muti nthini wa Uthukumi wa misyi minini wivo musi wa Kangundo na wa Tala aiweta kana kuselewa kana Uthukumi wa isio itimwa ilu na wete tonutongoi muthuku kati wa tongoi kana kwitha matea kiku nthini wa mondola me uthukuma ene nthi ndaka wa mutabia siasa ilanze ulikana mnao kuna kula uka kune mnano siasa ilaya kwika bia itengu ne kula ya hibu kuno etina kunie siasa ina ile last election anu mana utane amamesiri ya maipo imunoni world bank ino kibaka kudo ya kwadia ukazondo watu bana kunyengulukulu baka ngundo ndo kuna ndo kumwetala ayi mundu anaya mabudia na those are leaders that ukulia machako scout kingi ni muona sipitali yenyewe no mundu ni dawa sipitali ya Kangundo ni salila ando vai tuma deni pia bao no mundu na ni nyuma kuniye atongwe matongozi sipitali na no kileni ndaka kundeti watu kuna siasa yuno makulene ndhe kuisuvena kuingianiwa na tati na kulilikana ovamwe kuthuima atongoi muno evindani ya uteti na ya usakwani kwikiria alama asakwana gukwata ivila kivathukanyo ni mathukuma mwene nthi kwanza ila siailite mbanye kuma MCA uka senator uka governor anda hii mtongo wao na ikuetea kilu kana mundu kuetea kilu matukwambe za sio kai lazima iwe haipanunga ukama siasa ya wewe sindo ya mundu lakini mnitesa ajenda ya mwene ya ndolanga kuna akula hiyo oi ala kutukunia andika kuma MCA it is true akama itoma ukabe ngusini ono mumbi ano kile ndambo yokalenzwa ikune kabiwa baiki ailiana na wasiweva kinthini wa maundu makwe kunea maleve ingine wa makulia nthi kwisuvia kwanywa ingi na teti misinio ondo lotonya kwikia ene nthi misioni na kutia matena ondo wa kuitethia ene wizi mwemeu akwetyo ana mwana wa kwetyo kuikatete kuwema na mzee siasa hitu kuna akula mtozomwe na timutiani za auto kwa uona umundi watu niwa kera we mwana iyakwa kwetyo kwa uona watu niwa no ukegwe tona asinda kila kimana we ukea wiyo ikala na mzee waku mukwata ni chama cha mheshimiwa wetu ena ajenda leo kunikula this constituency this yaka bingi lakini taatiwa na sei project ila asili nonthe na oneni wake vala Muyumbe Muli wandea na umakulia sei kukwata mbo mutalatala mweu wa kisomo cha CBC na kumakulia sei kuendea na ukwatiania na manyiwa ovamwe na halimu kukwata mbo mutalatala umweu na kwikithia kana maundu kivathukanyo ni mali ukana kwa ila ondu mawala nyuma mutalatala maendea na kuelezea ene nthi kana somi lakini matukwa kana kudiwa PP2 kuma grade 1 to 6 kila class ni wakija na celebration kwa CBC ndio system milati kuma ya 844 system ndio meanzia ma 844 system dakika kusoma mno kunena ya soma Afrika tuasisia CBC ni umola ya 2 6 3 kwa maitu weki ndio wadwanya mno ila mbele na 844 lakini CBC ni kutukulia ke ikulia mwalimu usiai na mwana ndio ndio participate vilingi wa mavoku mavaka Kangundo kauntini ya Masaku nyenita waboni mutisia